tātou tapo inga sei. So ana tātou tuspa ia i le salamos fumaleono, salamos fulono, salamo lela tātou Feituaina, ia e tāpena ina ai o tātou loto, ia matu tasi atu i le tua, ia ina ia sa mauli le tātou tapo inga le ni tai au. E vene ia vanoa le whatalofa atuai le pa ia man manu le tātou tapo inga le ni tai au, swafa manu malo le tātou wari whaolo Iesu Keriso, tālofa lava. Whaafitai wāra whai mai le tātou e kāresia le nei tai au, i whanunga le lei, whaafowina lo tō malosi, whaapopo le nei aso i le soifua malola, ia i le anga le lei ma le alofa o le atua. Whaafitai wa whaavano ina fo i le nei taimi, tātou te tāpua i whaatasi ma tātou wostau ai i le atua, ia e whaamanuina rona whaamaoni, ma rona whaivavenga i o tātou o langa. A tālofa at fo i nei o tātou ainga wōme masani, ia o lo tāpua i mai lunga o penga te whailangi, i le nei tai au, ia manuia le tātou tāpua inga. Silsilani salamos fumaleono, o nā tātou whaitau whiawa wai mai whai upo i lima e whaangata mai le sifun maritasi i Parakalafa. Whaitau whiawa wai i Parakalafa, le whai upo i lima e whaangata mai le sifun maritasi. O le alii o lo tofi lava ia ma la uipu, o e lava e wha mawina o lo tofi. Ua fuafua ina mo u le whanua i mea vale noa, e moni wa ia te au le tofi mātang o fie. O le mea le fia ai lo loto, ma ori ai lo mamalu, malo lo fo i lo tino ma le saunga le mu, a wae te le tu ua u le tu unga mau, e te le tu ua tu lo u tangata pa ia i o iai le pala. La tātou tāpua i le tua. Mātou tutu lai o luma lo mātou atua. Ua mātou sauni e osi le taulanga o le viinga ma le whamanu. Ai pangale lo mātou atua, mātou te tutu lava i o luma au mātou o tangata angsa. Mātou te tutu i o luma o mātou o le whanau e le atotoa. O lo tumu o mātou loto i mea o le lalolangi. Ma le ngao ngā sā le rie o le tele o mātou whale tonu. Ua pōngi sā ai la mātou wa ai i la wafio le nei tai au. O le mātou te muai o atu ai o luma. Ma mātou whape atu le rie lo mātou atua alofa wha mangalo mai le tāpua inga lo nuu le nei tai au. Le toto Iesu Keriso lo mātou wali whaola ia sausau wina ai. O mātou tangata whale tonu ma le angsa.
whaamamai na ai lo mātou tino atoa i le mawhauwhau ai maise le loto. Ina ia mātou loto ma mātou loa tuai la ua fio e whaavavau. A wao loto wa mamā o loto ia e te fia fio tu mawai lo mātou atua. Le ari e o mātou loto wa whaamai no lau whaamangalonga. A fio mai ai la ua fio e ale lo wanganga pa ia. E whaatumuina i mātou le mana o lo wanganga. Ina ia mātou whai ai le nei tapo inga le moni ma le whamaun. Mai watu mea umai lo vi inga e whaavavau. Mātou vala watu le ria le suafo Jesu Keriso lo mātou ali whaola. Amene. Vi inga le tua e lua sfuma le lua o nā tātou pese ai. Lua sulua le vi inga o le tua o nā tātou pese ai. o le whaitawina o le tuspaia, o le tuswhitwhiria mai le whengang tuai, mo mai le soto o lon tau po sfuma le ono, tātou te whaitau whiawa wai le whaiupo sfuma tasi, pangata mai le sfuma lima. Our Old Testament reading is taken from the book of Exodus, chapter 16. We shall read from verse 11 to verse
15 from the Samoan translation. E soto lona tau pasuluono tātou whaitau whawawai le whai upas fumantasi tangata mai le fumalima o a whionga pa ia al tātou atua. Ona whetalai mai leo le ali ia mose ua whapea mai. Ua foi le afiafi ona ae mai lea o salu ua ufitia ai le togala wapi o le taeao foʻi ua totō ai le sau ua sioina ai le togala wapi. Ma le sumalima mai le whengainga fō, evangalia na whamauina Ioane lona mtau poe ono, tātou toe whaitau whawawai le whai upo e whasu tasi e whaangata mai le lima sfuma tasi. Our New Testament reading for this morning is taken from the Gospel of John, chapter 6. We shall read from verse 41 to verse 51 from the Samoan translation. Ioane lona mtau poe ono, o le whai upo e whasu tasi e whaangata mai le lima sfuma tasi, tātou te whaitau whawawai iai. Ona mui mui ai lea ia te ia o iutaia, a wā ua whetalai atu ia, o au lea reto wā ruifo mai langu. Ona tali atu leo Iesu ia te ilatou, aua tau te mui mui. Ua tusia e lau perfeta, e awa uina i latou umalava e le atua, o le nei o i latou umo e whaalongo le tamā, o e awa uina foi, e o mai latou ia ta. E moni o te whai atu ia te o tou, o le whātua tua mai ia tau, wa ia te ia le ola whāvau. Nā ai o tou tamā le mā nai le vau, au o ti latou. Ma le whai upo e lima sumatasi. Pamanuia le tua le tātou whanolongo ia nā whionga pa ia, tu mau ia te ia no na lava vi inga nei se i o le whāvau lava, amene. Tā lof Tamaiti? Ma lor wha ma losi ma tau, whalongo ma ni tau, ma na ia le tō, e selen tātua ni tau, o le tātou au ngā pese mwha evangari. Ia le fu ma watu le la, wa matafu na o ina le tātou Tala mo le seta ma le asumaliu ma le seta. Ia, whaftai whamalosi mai a tōtou e tau lava ona tau whamalosi mai. Ia, e whatau nuu tātou whamoe. Whaftai mātua, la o tau ngā ruenga whaiwhai pēr mo whanau. Ia, tuina mai whanau, ia, i le lātou whamoe o le ao ngā sā. Tātou tala ni tai autamit. Ia, matau lia fwile o muno whai aku la whasa moa tātou tala ona o le whamoe
al tatu e kalesia fa malosi langa ngana Samoa i New Zealand ya o le fitufai o le awala lilo lea i le fiafia o le fitufai o le awala lilo lea i le fiafia. Sharing is the secret to happiness. Pe a fai e whapirtania. Sharing is the secret to happiness. O le fitufai o le awala lilo lea i le fiafia. Ya a o le whaina e whaile i o mātua e whamitala whapirtania atu tala le i ato e pa e le mana mai. O le tala leo le tala mo i ata mai, it's a true story. E istasio ta māloa e whai ana su e suenga i leo langa o tangata. We call him an anthropologist. E alu i societe ese mai tu ainga tangata i le atunu ma le atunu. E sa ili pe whawhewhea o na nato wola o ame fiai o a lato tū manga ia ma whai eila na su e suenga ia ma whai ana whai unga i lato fo i tu ainga societe. E la se tasio tangata ia o fo le tau anthropologist na alu se tasio o i tu ainga i Afrika po one of the tribes in Africa e ngalua ai malato no nofo ia ma saili ma su e pe whape i le o langa o ia tangata i le lato fo i matau o le tribe lea po le tu ainga le Afrika o le matitifa ia e le no nofo ni tau langa they live out in a bush in a wilderness ia lato fale fau mo le parapala you know they use mud and clay to build their houses ia ele telefoni ana to met to wai la le me le desert ato le me ia na na ila fumanu ia tau le mo fo se vai o ila le no fo te malo le il tasiaso mana te malo e se su e po le ase reaction that fa now po le ase se ni wingo o Tamaiti pe a tele ni me ai ya wa lu nei te malo le wa mai le ato wa tu ia tonu mo fala au aina all kinds of fruits ele va ai mo Tamaiti le tele nei ma fruits na le te malo wa tu ila lo la te le la vai tonu o le aile o le village ia na sauda te malo ia ho fa laina Tamaiti ile laina mo fa ia la fa il tato tuunga o le tangata lava mua o la aula ia o ia a ver ato ia ma ai mo maia ia fala o ina lai tono ato ia fruits lai tono ato ia o tu fa tu Tamaiti e mai tala te malo ia ready set go ai fa te ia te malo ko le ia ma sisi o Tamaiti ti mo ai va tu te malo wo ulima Tamaiti ma sa va vali fatas at the same pay le ia ma sisi na mo o fatasi o mai la lo le lao e o tu lo fa so la to atu te malo la wofo te malo wa o isi so sa yete fa tu ia tuli ata ngata ia on fasina te malo Tamaiti pe sa me wa la to le tau vivi ai tam fai des Tamaiti ia mo ave uma mai ia me ai ia fala au ai mai ma ona ai wa de tenen me ai a fe mer tali Tamaiti o le upu Afrika ubuntu ia fe sile te bla le winga name a fe mer tali Tamaiti ai ua iai iau ona o mātou ua iai iau ona o mātou I am because we are tali o Tamaiti how can one of us be happy while the rest are miserable e whapepea on fia totas ai whanoa noa to tele o mātou upuntu o lato upule o le secret de nā po o le awala lilo na ai ale nei vaenga o Afrika e o lai latou whatau e latou le sharing le whetuwha mai latou a maua le whetuwha i mea umalau e o la fia latou ia ai o pio le upu fungia tātou Tamaiti te whanongo so ai o tō mātua e whai le upu le tātou te mativa whasanga mativa whasanga it means we are poor facing each other poor together mativa whasanga e whapenala na i tangata ia o le lātou manatu po lātou moto po lātou manatu e olai o le whetuwhai sharing
e o le secret le to happiness ai latou tamaiti faapena foi tatou e matau ai tamaiti e se le hole selfishia e ai you can see the kids who don't share with other kids always mine le share tasi le aonga mo tatou au tatou we have a lot of things tele yo me tatou te mo ai mo wa tatou ni mena e musu e selfish e musu share a tamaiti a Africa upuntu ele enia la to me tele and yet they do share and look out for one another o se o le vuna mo tatou tamaiti fataua le o lango le share with one another share with your brothers and sisters awai tasi le me e loa e share ma wo le o ai mai fa ele me share ma lo brother ma lo sister for some reason ai mata ki o tatou ainga na ilona share with your brother your sister share with your parents au fona le share with your friends ai o share na friends wingi tele me pa vai ngai friends wingi fa le ni ele tele ni la to me ai po le tele ni la to friends share with them and then you will see how good life can be when you share man we tele o tot fa now le foi vai aso ya onga man tuol na ku mane mo tatou Africa upuntu I am because we are you are because you are all friends man we o tot fa now tatou pese se lau luas fumalua
Tātou te talo, whaafitai, tui nā tunisi o tātou mana o lumo le tua, tātou wifo ma tātou. Le tua ma manae, le tua e pa ia, o le tua o le vau e o lava i le whaafavau. O le tua e siri o na lata lata i a te i mātou, i lo i mātou lava, a o lau o fio foi e mamau a lunga lo no whari. O lau o fio o whaivavenga i o mātou o langa, mau e wha maoni lava i lau whetalain, e te le tū la foina i mātou. O lau o fio le pongai leo leo whare mai o lau whanau, whātua tua i le nei tai au. Si o mātou sula ina le alofa e te alofa ai i a te mātou, e le aise tua oi le aso ma le aso. Ma ua wha manuia fo i la ua fio i o mātou ainga lotu, ma le nei e kale sia i aso uma te i o mai i le nei tu aso e le au noa. Wha malo wha aftai le ria o no lo wanga le lei, wha soa mai i a te mātou. Le foi ua mātou to e poto ai i le whātua tua i le nei tai au. Ono o lautau singa mana, ma lautau singa anga le lei. E wha mamau ai, wha oso songa le fili, ma le te apolo, ma wha lave ono tupu whafu sei o mātou o langa. Aua e wha manuia, ma mai a te mātou le malos. E whai ai o mātou tofi mo mātou tute, ma mātou whiau. Ai maise lava le li e le nei tai au. Mātou te o mai, mātou te tāpuai, i la ua fio i tutonu o lou malu pa ia nei. Whaafitai le nā vai aso wāru o tū, i le anga le leima le alofa o la ua fio na whaasoa i a te mātou, le mālosi sa whengai ei ma whiau ma ngā luenga, ai maise wha moenga o a inga taitasi. Maise na ia mātou whanau leo atu ma le fo iane a inga, mai a lātou wa o onga ma ngā luenga. Vi ia la ua fio na sa e loto toi, i tutonu o wha moenga le leia lau e kare sia, ya e maise a inga lotu taitasi. Sa iai le mana o lau o fio sa tauto o luaina i mātou, i teimi whainga tā, a e maise teimi le li ie sa saua inai o mātou wolang. Sa mātou le tāngo lima, sa mātou mātitiva, sa mātou fia ai ma whinu, a sa iai whaatasi lau o fio mai mātou, o e lava na e foa i le li ie mo i mātou, na e au mai a te i mātou le mautinoa, e te le o tu la fo ina i mātou na ia whano. Whaafetai le li ie, ia i le soifua tautua ma le soifua au auna o lau e karesia, le ngati titonu o le nei au lotu a e maise titonu a inga, ia manuu o lo fai mo i mātou. Whaafetai le li ie i lau tamau a inga sa mai e le ise me o nge ai mātou, o lau whaasoa fo i le rie, ua whape nā o na lava lea matutoe mo i mātou,
Awa ao fo ina mātou langona le mativa o lo iai au wala ua tāpena ina e la fio. E whaaso mai ai lo tamau a inga. E le ngata o e aro lofa mai a o nai o mātou a inga malau e kalesia. Mātou te whaaso ai i lo lava a lofa tunoa. Whaamanuina lo swafa o no lautau singa le rie. I nai o mātou tangata mātutu o le kalesia. Tō tele wale mwhai o na mātou toe tāpuai o na wale a tō toa le malos. Ua mātutu o le soifua. Ai vi ia la ua fio o no le o lau whaamano o longa pa ia o lo i ai pēr i a te i lātou i le aso ma le aso. Ai mai se fo i le rie i lātou o lo whea ngai matonga fitinga o no mai ma ti ngā le rie o le nei o langa o lo mawai. O lo sa ili atuai le rie mo se soani fo mai ma tau la sea. Ai whaafitai lo malosi ma lo whaamalosi au o lo i ai pēr lo file mu ma lo wang le lei ma lau whaamano longa. Whaafitai le rie i maafitanga ua mātou maua le file mu o la ua fio e leo leo ina o mātou loto tonu o mātou a inga ai meise lau e kalesia. Ai meise fo ile nei tae au i avano mātou tāpua i ailunga o penga te whailangi whaatasi manisio a inga mawo o le mwhaiu na mātou whailoa ile nei tae au. E vi ia lava la ua fio no wala ua e tāpena ina mātou te whaasoa i nai lau tala le lei. Whaafitai o na ua fionga pa ia o lo whaipea mata i ala i a te mātou lo mātou soifua au auna a ili nei lalo langi. Ai mai se le mana o lo wanganga pa ia tauto o lua ina i mātou i teimi o whaoso songa. A le whaafitai si siri lava o no Jesu Keriso. Lona soifua no fo ina atoa mai mo i mātou. Na mariu o ia matoi tu manu malo. Te tala ai le whai to o le ola e whaavavau. A wawa mātou manu malo whaatasi mai ia le lie. I le whātua tua ma le sana mō whamaunu. Tu mau la ua fiore vi inga le whamanu ma le whanetanga nei se i o lava i le whaavavau. Mātou te tāro nei tai au mua whamanuanga i lunga o lau e kalesia nei. Mai le o matua si o lava stasi o i titi o le nei maafutanga o le au whātua tua. Ia mai le mālose le tino, whātino inai a mātou whi au mga aluenga o le nei vai aso. Ia mai le mpoto ma le ata mai le lie, ina ia mawhai ai o na whai mawhasino ala e ala le mana o lua nganga pa ia tauto o lua ina i mātou ia mātou fuafuanga le lei e fia whātaunu ina. Maua le mālosi te tonu o whare whai ngā luenga ai mai se le lie le whatua inga tau se whea ngai manisi o le kalesia mai se awa o ngā mātou whanau ia iai lo wanga le lei malo wa lofa whamanuia i o mātou whaiva matute ia whātaunu ina mea umare manuia o sovi inga le lie lo mātou tama. Whamanuia la ua fio ina i o mātou tangata mātua mai mamai ia te i lātou lau file mū ma lau whamano longa le nei tu aso a lātou tu i le muri panga me tāpua i whaivo lau whanau whātua tua i le nei tai au. Ia iai pēr lau ua fio whātasi mana ia mātou whanau whenga iai mā o onga le nei fo i vai aso i leo atu ma toi fo i ane a inga malu pui pui ro lātou wola wha mamau wha oso songa le whiri ma le te apolo i a te lātou ai mai se wha lave lave ona tu wha fo se i lo lātou soifua. Ia ia te i lātou lau file mū, lau poto ma lau wata mai ta mā, ia manuia ai a lātou wa o onga. Manuia wha moe moenga le lei umo le kalesia le nei vai aso, i le anga le lei ma le alofa ma le whaatasi mai o la ua fio. Manuia vaenga ta i tasi umo le kalesia, i lo lātou soifua tau tua ma le soifua uauna, whaatino ina i le vai aso ma le vai aso. Mātou tuina atu fo i le rie wha moe moenga o le tinare ngā luenga, o la tua le maftanga le nei aso fa moe moenga mo fontanga le maftanga tinai sa mo le nei vai aso ia iai lo walofa mo lo wanga le lei Taitaiina ai le whainga malanga fa tasi mai lato umo le malanga le nei aso ia tau lau le fa moe moe ma tau nuu le manuia ia mātou tāpua ia whaiva le lie o lau au whainga nuenga ia anga le lei lau fio le nei aso fa manuia lau fio i lau e kalesia ia mātou fuafuanga umo lo fia whātino ino le nei aso. Ai mai se wha moe moenga le lei umo a inga mo le nei fo i vai aso. Ia iai le anga le lei ma le alofa o la u fio. Ia wha manuina pēr lau suafa i mea uma mātou te whaia, ma ia anga le lei pēr la u fio ma wha manuia ia te mātou uma taito tasa.
ia mātou ainga wō mai masani, wa mātou tāpua i le nei tu aso. A mātou whanongolongo le lie lo fetalai mai le nei taia. La unga la wa fio e ala i lau au auna whatau waa, po se as fe au mo i mātou. Taitaiina ai le mātou sāwalinga le nei fui vai aso. Wa mātou te talo ia le lie wa mātou wofo i nātu. Pa tasi matatalo le leo i tonu wa mātou loto, whaia i ailo lava finangano, ai aua so mātou mana. Mātou wala awatu i nei mea umar suafo Yesu Keriso, le na awa mai le tātu. Lo mātou tamae o le langi, pa ia lo suafo. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo i lalangi e peo ni whaia langi. Ia e fo ai mai a te mātou le aso neia mātou mea ai, tau mare aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E peo i mātou fo i o na mātou wha mangalo i nātu. Ia e wangale anga mai ia te mātou. Awa fo i e taitaiina i mātou wha oso songa. A ia e la vea ia i mātou ai leanga. Awa e ou le malo manamana. A toa marivi inga e wha vaula. Amen. Tātou tāpua i le tua ale tātou fua. Yesu Keriso na e tāpena ina le taulanga CCCS lo soifua ma lo wola le mwhai na mātou whālua ina. Taulava se me lo ngai no mātou loto whāwhtai, mātou toi ofo ina tuai nei tupe, a tasi mo mātou tangata e uina le ato toa mwhatauwa, a ofo ina tu lava mo lau ngā luenga le lie, e alofa talia mai na mātou foai, ma e whāpa ia ina, ma e wha manuia i au tangata foai le nei tai au. Ono lo lava suafa Yesu mātou talo toi nei. Amen.
Tātou pese lo se lau ono sfumatasi. launga le swafa malu le tua tamane alo ma le anganga pa ia ma wan matua i le tusa faitauina le whaingainga fou ia whaungaina le whaupa fasu tasi fasu tolu vaenga le whaupa whafitu ma le whavalu e whai matua faitauina whapea au le areto wa rifo mai le langi au atou te mui mui o le whatua tua mai a tau wa ia te ia le ola whavau o au o le areto o le ola. I am the bread that came down from heaven. Do not complain among yourselves. Whoever believes has eternal life. I am the bread of life. John chapter 6, verses 41, 43, 47, and 48.
o le manatu au tū o le nei aso e tusai ma le whasinonga tus whitau aso. Mua tapenanga e whaavavau. Mua tapenanga e whaavavau. Eternal provisions. E mawhaila anto e whaapea a whai o eternal. I o au tapenanga mo le ola e whaavavau. Pe atu isis whaapunga. Mua tapenanga e whaavavau. Eternal provisions. Ia atu e whaaliliu o au tapenanga mo le ola whaavavau. O le mataupu lo whea ngai ma lau vasenga leo te whaia o ngai le aonga le altuspaia maalua po le maalua Bible School lewa le whai nei tatu karisi e poasoru. O le mataupu leo le Church Reformation ia po le toe fuataina o le kalesia. Vai aso tene na matou whasoa i leo langa o le tangata e swafa ia Martin Luther. Le ua whai ngoina e skola le tarafaso le pito o le tamā o le toe fuataina, the father of the Reformation. E mwhaino whape atu o le soifuanga o le neitangata o Martin Luther. O le soifuanga na whailo ai mua tā penanga e whaavavau. A Martin Luther, mo le mālo le atua ia whaatasi malonari o Jesu Kristo. O lona whana mai i le aso se fulu o November, na whaingo ina ai o ia e ona mātua i le suafa o sangato Martini, St. Martin. O lona aso whamanatu, o le aso se fulu tasi o November, le aso lena so ma le aso na whanawai ia Martin Luther. Na manao mātua o Martin Luther ia avea o ia maloia, ina ia si tia ai le tūlanga tau o loa o lato ainga le societe. E whai meile tala wa uma le PA o le tamo Martin. Waso ia e whai mobola o PA na ele whai lau whaaloia, a e mana atu whai whia uma le whaaloia na tuarfu le to e whai le PD. Wa uma na le PA o le tamo Martin. Na alu lole a mata le a unga whaaloia. E whai meile tala e lua masina. O alu le ai tei mātua wa ratu tala, wa leto e aonga whaaloia tama, Martini, a lau wa alu i le monastery o Augustino, po le Augustine Monastery, wa alu ina, e manao e aonga whaafai whiau. Ia ina, ele ise mea mātua mwhai ai, o le lava wa ngai Martini i le mea lae e manao i ailo na loto, ta pena i ailo na soifua malonola. E whapel tala, a o iai o iai tono le aonga whaafaiwhau. Na tō fia whaapito ai o ia. E alu i Roma e whina wina, le keispe whina wina, le mata upu a le monastery a Augustino, lo o aongai. I lumo le pope, ono ua manao le pope, o lea la ato e tu whaatasia uma monastery lalo o fuafuanga ma wha moenga tasi. Ao natim, o isi monastery is quite loose. E pule alato i lato me whai e whaale atangi e tele ai, se pa ia o iai. Al monastery lea Augustino iai e tamaro Martino. O le strict ia i alato tu la fono. E mamanu fo i alato whainga. Lea la e alu e fi nau i Roma, i le pope. Ia whatu mauina pere mamanu lea le monastery Augustino. E le i whaamaria ina le whinaua Martin Luther whaia ina. Ma na toe fo i siaman. Ai fo i Martin Luther siaman. Wa iai swinga i lon tangata. Wa mata wina e Luther i le teimilena iai Roma. E ese le leanga ma le amio pio pio o whainga i e whaia lau whainga aluenga. Ai meise le mta upisi sidia le kalesia. E whaapolonga tangata. Was corruption. He saw corruption in Rome. Na tele I loa I melea e ngalue ai I siaman. Ina wa fo I lai siaman. Na ia tu sia I loa, his most famous writing, le ta o le 95 thesis. Po mata upo e iwa sulima. Ma faa pipi I le fai tutoa o le malu malu I Wittenberg I siaman. Ina ia whai tau atoa I tangata lau tele. Ia na o onga ia wha vai runga tuspa ia wha le lei ma toi fuata ina ai le kalesi. Oi nā,
ua manatu le talafaso le pitu na mata ai le Reformation po le amataga o le toe fuataina o le faamoemoe lava o Martin Luteru ina ia faailoa lautele i tagata le leaga ma le piopio o loo iai mo loo aafia ai le lotu ma le aufaiga aluega ina ia toe foʻi mai i le mea o loo finagalo iai afioga paia le atua tele i o fono na ave iai tama le o Martin Luteru ma fai ai e toe faafoʻi itua ia ana mataupu ia tinai ia ana mataupu ia faaleaogāina ona manatu faamataupu sisili leu salalau faafi i totonu o siamani ia ma isi foʻi atunuu o Europa i le taimi mulimuli lava po o le fono mulimuli lava na toe amia i foʻi ia Martin Luteru ma toe fai ai e ave itua lana mataupu ai tu Martin Luteru ma folo na lima ma fai atu ia te lato. Here I stand. I can do no other. God help me. Amen. Le isi sia mea tu mfai wa tu nei o na umalava. Le mfai no tu fa fo itua le mea o lo tonu o lo loto o le mesa. Ya inana amata mai ai le Reformation le mo waile kalesia le eta to ta o le kalesia Protestant, the Protestant Church, o ila to na protest against the Catholic Church. E o mai te minei. So i fuanga o tangata leo Martin Luteru lua mea na ia wha mawhaina na ilo ai ana moata penanga e wha vaupo anta penanga mo le ola e wha vau mua e mai o ia walava le wha tua e maua i le wha alutanga ia Yesu Keriso lava le wha tua ia Yesu Keriso e maua i le wha alutanga a e maua le wha alutanga ia ona whai leo lau ngā luenga e wha ailo ai le wha alutanga wa e mau malona rua wha tāua ina e Martin Luteru a fionga pa ia le tua tus pa ia wha mai o ia o le areto leo le ola e whawhanga ina ai lona nganga mele na lai on wha liwina e Martin Luteru tus pa ia le ngangana sia mani ina ia tu whatu i tangata e whai tau ia i tangata i lana ia lava maaftanga ma le tua ia malona whatu tua i le tua wa aso ia na o le whaiwhi au sa whitawina tuspa ia ma wha liwina le tuspa ia ma manatu o tuspa ia wha moe moe le sa ia Martin tāpena ina o lango tangata ina ia o le ola e wha vau wa lato i loa lo lato o tua tāpenanga fo ia Martin Luteru na i loa e Martin teimi wa o mailon teimi wa uma fo i ana ngā luenga e whaia lalanga pa mai stasi wana tustu singa o te manao ia tu ina mai a te au sina taimi lai titi ina ia o watu ai i le atua wa au le toi mwhaia se mea wa au le la va wa avea uma mea anoa ia te talo wha maoni moa ina ia ave lo wali ilo wanganga i le file mu I desire that there be given me a good little hour when I can move onward to God. I have had enough. I am tired. I have become nothing. Do pray earnestly for me so that the Lord may take my soul in peace. Talo tangata ta pena pea mo lona tua. Lale wingo le mea. Talo le tua. Tuina mai le teimi muri muri sina i tu la. Sina i tu aso. Sei wha mao popo ai loa mea o te toia lona oranga. Ai le i alu watu i luma le maftanga ma le tua. Whai mai o le tamele tala. Ina wa umar wha moe moe lea. Ai tu lai Martin Luteru sa nofo le ai Wittenberg. Ma alu le ai e tau o Eisenberg. O inana whana wai. E over le se lau kilomita ma o le aso atoa le savadento ina nei. Ai whai mai alu sei wha le leile misa a tamali e to lua o lona nuu na whanawai, wa whaina ai ia le nuu atoa i le lato maftang. A tamari ne, tamari i chichirin tau o loa nuu. Na alu lea. Laso na so ai, tusi mai lon whantua whai mai.
ua tau lau o le wha moe moe, ua wha le leita maali e tōlua, ua toi manuia le nu. Ai o le aso na soa ia le watu le manu, ua maliu Martin Luther. Su valu o Februari tasilima whaono. Tape nanga le tangata mo le whaavau. Na amata mai lava ilona lai titi e lese mea whatoa whai pe ai matua. E whai mai lo o langa atoa. E whaasino sino iai lo wola e le tua. Martin Luther, final preparation for eternal provisions is to serve others, not himself. Devoted his life to make others' lives better, to reform the church from corruption, to make the church a better place to serve God. So people can experience God's mercy and benevolence through faith and by faith alone. Here I stand. I can do no other. Umbala ngā ruenga. Soswan mai le tua ia tia. Nā tangata e moni leo fwoi nātua lo nola. Wha maoni le tua. E mawhai o na whaise mā vaenga wha pēr. E au noa ma le whiwhi. A tātou wha longo. Ile mele na whai e mātino leo wha ale lei. Lana toe mea muli ale na whai leo wha ale lei ta maa rio lo nu. Ia manuia le nu, manuia le karesia. Toe mantua vave i arfe talainga Yesu i on soo. A o fio ae le langi whai mai. I o tau whiarwhan. I o tau whiarwhan. Martin Luther o le wha Taitaiina leo le wha moe moe manatu o tua le ni asu. Nā vea lon wha tua tua, nā vea le fionga paia le tua, maana a reto sa whawhanga i nā ai lona ola i lona o langa atoa. Lea lai e tatou tuswhaitau ni tai au. O se vaenga o le tāpenanga mo le ola e whaavavau. Whātāua i nā ai le fionga paia le tua, ma le talitonunga ma le whātuatuanga i a Yesu Keriso, o ia o le a reto mai le langi. E whawhanga lo tātou ola whātuatua. Mai Yesu au le a reto le ola e luifo mai le langi. Le whātuatua mai a tau, ma wa ia le ola e whaavavau. Mai vainga leo le tangata. Tātou lofo le whenga tua i tusa tātou whitauina. Le nuo le tua, mui te miuma, tinana tele meo whawhanga ina ai, tinana tele le lofo le tua ai mui lava. Le lavo toi mui wa fiu, whamea wa fiu e ai le sula. Le manu wa vatu e le tua, mai wa fiu, mana sesi mea fau mai le tua, tali tai ao. O e tufi tau whao le manai mai le rangi. Ana ole tufi tau whao rau whamai. Lale ni mea o tatou mou. Le tua ia Mose, o whaalongo le mui o whanaunga Israelu. Pa yaki ia te lātou, o le mea aile nei, o fō ina mai le li ia te o tau e ai, me ai mai lang. Le lau o mai Yesu Keriso, ma toe wha mao nia le manai mai le langi, o ia lava leo le areto le tua. E whawhanga ina o le tātou wola whale nganga. I aso uma, e tāpena ina e tātou le ngata mo le neila lo langi e manuia o tātou ainga. Manuia le kalesia, manuia whanau. Ao tāpenanga ia mo le ola e whaavau, mo le tangata e nau ilonari. Sandringham, tātou o langa le neila lo langi le se o langa e ola whaasamsama no ai tangata. E le se winga. Tātou te ola e whaatino le whinangalo le atua, ma tā pena e whaavavau e uru whale atu le mano le atua. O mea uma tātou te whaia mwhaatino ina i le whale le ina o le olango le istangata o wāhenga uma ia o tātou tāpenanga mo le ola e whaavavau ia le leile o lango le istangata. Ia manuia le whao istangata, whea lo whani le olango tangata. E au fia ai le tātou ngāruen. Le ami o tonu. Ale atua peo ni whetalai ai le tuspa ia. Le mānai mai le langi. A fionga pa ia le atua o lo tumu ai. Whangai nai tātou. Le foina
whaatinoina Iesu Keriso i lona maliu lunga le sa tauro na toi tu manu malo na ia fetalai o lo tino o lo toto lea faile nei mea mwha mantunga ia tau ia so uma tau te whainu ma ai isea ia tātou au sia le whaavavau mo tuina mai ia te tātou o le fasili mo tātou Sandringham o le mea o lo whangai nai lo wanganga le ale mea o lo whangai nai lo o langa ma le o langa o lau whanau ina ia moai tāpena ina i lātou ele ngata ia ola i le nei lalang a o le langi o lo i talatu o le nei ola whaamanatu i Iesu Keriso o au le areto wa fio mai le lang whātua tua mai a tau maua le ola e whaavau wa ua le areto le ola e whanga ina i tātou ni o tātou maua le ola tātou pese se lau fitsurono se lau fitsurono pese tātou te pese tulengang whafte tele le tātou tāpo inga le nei tai au, ia, mo le whamoe o leu wa taulau, ia mo se vi inga o le tua, ia, ono lo tō soi fua tāpuai, ia, i le nei tai au, ia, manuia fōwhanga umo le nei mai aso, i o tātou ainga, ia, ai mesi fo ina ia tātou whanau, ia lātou wa o onga, ia, man whamanuia le tua, ia, i lātou, o lo mau e mai o le tino, ia, mesi lātou, ma tua le soi fua,
ia whatumauina le whamunianga le tua malan whamalolonga ia mese fo ilo na alofa tunoa ia te ilatou ia manuia tele le tātou e kalesia whamuli mai mua tātou forfolanga talo whamanuia manuia marifide mua la ua fio lo mātou tamā le alofa CCCS o Yesu Keriso lo mātou ali whaola maaftanga malau fio nganga pa ia e lunga leo i mātou manei malau whanau la langi atoa nei maso uma se yo le whavau lava. Amen. Oh,